anak Dian, moga nanti Pak E. Pak E langsung nganyang-nyanyangen. Waduh iki, arek loro sing arep mau kok apik karo, nek iku anakku ya apa ngono mesti. Pikirane Pak E ngono. Jarno engko totok omah dicelatho karo bojone. Sing ngongkon maju sapa? Enggak, kamu juga hebat, sayang. Semua anak itu pasti punya bakat. Semua anak itu hebat. Tinggal kita pandai-pandai menggali potensinya anak itu di mana. Mungkin anak ada bakat di dunia hafalan. Memang dia bakatnya di hafalan. Ada yang bakatnya di suara. Ada yang bakatnya di keterampilan misalnya. Ada yang bakatnya di kecerdasan otaknya. Semua anak punya bakat. Semua anak itu hebat. Nah, kadang-kadang kita yang nggak tahu potensi dan talentanya anak itu di mana. Nah, sekarang kita coba yang satu. Salam dulu sayang, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo adik ganteng, namanya siapa? Muhammad Aden Syahdu Eka Wahyudi. Masya Allah, anak Edian. Jenenge dawa. Anak panggilannya siapa panggilannya? Aden. Aden. Pinter. Bapak Edian, anaknya Aden. Udah. Aden, sekolahnya kelas berapa? Kelas 3. SD apa MI sayang? MI. MI. Nanti kalau udah lulus MI, pengen mondok enggak? Ingin. Pengen. Ayah dulu mondok enggak ayah? Boten. Wes gak ono ayahmu gak ono, tenang wes. Ayah mboten mondok gak apa-apa, tapi sampean mondok ya. Lek manggil ibu apa bunda apa? Ya apa? Bunda. Bunda. Nek bunda mondok enggak? Biyen. Boten. Boten, enggak apa-apa, tapi kamu nanti mondok ya sayang ya. Oke. Aden cita-citanya apa sayang nanti? Tentara. Tentara mau deh jadi penerbang mau. Penerbang. Dia pengen jadi tentara. Yo ngono sekolah sing tenanan, sekolah rajin kok dadi tentara, pinter ngaji, tentara top. Ayo, tentara itu tugasnya apa, Aden? Perang. Oh, wani perang sampean. Wani. Wani kok lek petuk musuh diapakno musuhe? Dibedel. Bedil kok. Bedil apane? Awake. Awake kok. Karuan kok. Musuh sing resek-resek ambek Indonesia kae. Kekno iki bedil kabeh. Karuan ya Den ya. Aden punya kakak enggak? Boten. Adik? Boten. Oh berarti baru Aden tok. Okay. Tapi pengen gak ada adik mboten? Ingin. Oh. Nanti bapaknya mau. Tak dongane muga-muga gak ada adik. Pengen amin. Oh. Pengen gak ada adik pinten? Nah. 2. Pengen kok gak ada adik kok. Ayahe gak kereng toh ayahe? Saiti. Maksudnya saiti itu ya apa maksudnya? Saiti niku. Kerenge saiti. Oh, kerenge saiti. Biasanya ayahe nek kereng niku nek pas apa? Pas apa biasanya? Aden pas apa? Dikerengi ambek ayahe. Pas gak ngaji, pas apa? Pas gandang adus. Oh, gandang adus. Yo salah sampeyan gandang adus. Mana ndang adus. Ngono. Nek sekolah berangkat dhewe apa diantar? Diantar. Diantar sinten nek sekolah nak? Bunda. Oh, bundae tertib. Ayah gak tahu ngantar sekolah. Boten. Boten turu Turu nang omah ayah. Ayo, Aden mau tampil apa? Hafalan. Hafalan apa sayang? Nadoman. Nadoman apa? Abda Ubis. Oh, nadoman Abda Ubis. Akidatul Awam itu namanya. Ojo salah lho, Den. Soalnya kemarin ono sing takokon nadoman apa Akidatul Awam. Ya Abda Ubis lho keliru macane. Abda Ubis bismillahirrahmanirrahim. Aden tapi jangan. mboten kabeh. Sak pira ngapalake? Nek mboten kabeh sak pinten? Pinten ayo? Berapa nadom? Pinten? 16. 16. Berarti Aden baru hafal 16. Baru hafal 16. Okay. Ya udah enggak apa-apa, jujur iki mboten kabeh.
Kuwatirne tak tes kaya Ataya. Iki jelas iki politike bapake iki jelas iki. Ayo mulai Den, mulai. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Falhamdulillahil qatimil awali. Alahiril baqi bila tahabuli. Summa sholatu wa salamu sarmada ala nabi khairi man qad wada. Wali wa sahbi wa man tabisa bila dinil haqi wa ira mubtadi'. Wa ba'du falam biwujubil ma'rifah mi wajibilillah isrina sifa. Fangau majudun qadimun baqi mukhalifun lil halqi bil itlaqi. Wa qaimun wani wa wahidun wa qadir muridun alimun bi kulli syami'ul basiru wal mutakallimu lau sifatun samatun tantazimu. Fakudratun iradatun samubasor hayatunil ilmu kalamun istamar wajaizum bifadlihi wa adlihi tarkulli kulli mumkinil kafili. Arsala anbiya dhawi fatana bisidki wat tablighi wal amanah wajaizum fi haqqi min aradhi bi ghairi nasin Kakhofi fil maradhi ismatuhum kasairil malaika wajibatu wa fadhalu malaika wal mustahilu titu kulli wajibi fahwan li khamsina bi hukmi wajibi tafsilu khamsati wa asrina lazim kulla mukallafin fa haqqi waqtanim adamun idrisu nuhun hudu masalih wa ibrahimu kullu muttaba. Ampun. Nah, tepuk tangan. Aeropon di. Bapake ndi bapake? Minggat bapake. Ayahmu mulih wisan. Mau sampean mantuk karo sapa? Ayahe pun mantuk, sampean mangke mantuk kali sinten? Mantuk iki napa? Mulih mantuk wangsul mulih. Bundane. Bundane ten pundi jan iki? Niku. Oh, niku bundane. Sampean luwih sayang di ayah karo bunda? Kabeh. Ah, cah pinter iki, ya sayang ayah, ya sayang bunda. Top iki, pinter kamu. Terus dihafalne nggih Aqidatul Awam nggih. Nggih. Nah, soalnya ayahmu gak hafal. Sampeyan sing pinter ya nak ya? Nggih. Pinter ngajine. Terus sarunge kok entek. Sampeyan nek diparingi sarung ngono digawe dhewe apa diparingno ayah? Digawe dhewe. Ke ngaji ke sekolah ya? Kenaan dikeno ayah. Kene tak paringi sarung. Pinter. Nah, ngene iki lho Bu, sampai jam 11 lebih ngene iki lho. Nuruti anak-anak. Gitu sampean ngene gak kalong ngono. Lo enggak, saya seneng. Jadi satu, anak-anak itu biar mentalnya kuat, biar jadi anak yang tangguh, biar dia punya cita-cita yang hebat. Indonesia ke depan itu yang menentukan anak-anak ini. Dan si nomburiku kan dilongkas do mati toh. Nah, nanti ya mereka ini generasi anak-anak ini penerusnya. Nah, saya itu pengen, kan saya nggak selamanya, nggak seterusnya ceramah ini terus enggak. Ya ini estafetnya nanti mereka anak-anak. Ngono lho. Saiki saya payu, soalnya gak payu. Nah, aku kan yo tuwek to suwe-suwe. Mbok pikir ngene terus. Kok yo ngene. Yo padha wae malah dirimu mati sik. Kan guyumu gak enak guyumu. Ngono lho. Lho artinya gini, maksudnya ya kita itu harus kaderisasi, regenerasi itu harus. Ngono, makanya aku saiki lek ana anak-anak punya bakat seneng ngono rasane ati, seneng. Sama nih gak ngerasano kok kebanggaan. Bangga. Ya anakku lomba pidato juara 1. Masya Allah rasanya. Ngono lho. Bangga. Ini sini cita-cita terbesar. Ini bisa nggak kata-kata bara ya. Sarung mangga, sarungnya Abah Anza.
Mosok ngono tok. Ditambahi, diulangi piye karo ayahe, ayo. Akeh. Misalnya sarung mangga anti kobong. Ayo toh, ayo. Sarung mangga. Sarung mangga, sarungnya Abanja, anti suwek. Nes, anti suwek. Pokoknya ora ketantol paku. Aman. Nes. Wis gak apa-apa anti suwek. Ya sih iki digawe iki sarunge. Duh iki entek iki. Apa? Cepet elek nyaut anake iki. No, cepet elek nyaut. Jimat nak. Duh. Cepet elek nyaut kowe. Piro ae wis niku. Yes. Ternuwun. Nggih, pinter lho bocah iki asli. Adape ibuke iki lek bundane iki lek ndidik. Adape arek iki pinter dididik basa, lek ngomong akhlake sae pinter, ibuke pinter, bundae iki lek ndidik akhlak anake iki. Iki ayahe gak blas. Ini bundae iki apik iki lek ndidik akhlak ten kene putrane iki. Asli. Apik, pinter nak. Nanti ketemu apa lagi ya? Wes jam